Tekereza inyoni imwe gusa, inyoni isi yose yubaha, inyoni yatoranijwe n'ibihugu bikomeye kugeza n'aho ikigo cya mbere ku isi cy'ubutasi cya Amerika CIA kiyishyize muri logo yayo. Inyoni ifite amaso afite lenze nk'aya telescope, ikabasha kubona kure inshuro 8 kurusha umwana w'umuntu. Ibona neza ikintu ku ntera ya kilometero 3 icyo utabona neza uri imbere yayo. Ifite umuvuduko urenga kilometero 320 mu isaha kurusha isasu riturutse mu mpuzankano y'umuriro. Yinjira mu mazi ikavumburamo ifi nayo igendera ku muvuduko nk'uw'isasu. Ifite inzara zikubita nk'ibyuma, ikagira imbaraga zo kugurukana ibintu biremereye biyirusha ibiro inshuro 3. Tekereza kuri iki kintu. Tekereza nimba ufite ibiro 50 ugashobora kwikorera ibiro 150 nk'aho ari akantu koroshye cyane. Iyo imaze kugera mu myaka yo gucika intege ihabwa amahitamo abiri gusa: kwemera gupfa cyangwa kunyura mu nzira y'uburibwe bukomeye ngo ibone kongera kubaho bundi bushya. Iyo nyoni nta yindi ni Eagle Kagoma. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mateka yayo, tumenye ubushongore n'ubukaka bw'inyoni y'agatangaza. Iyi si inkuru y'inyoni gusa, ni isomo ry'ubuzima. Kagoma ifite ijisho ryihariye. Ijisho ryayo rifite double fovea, bivuze ko ribona ibintu bibiri icyarimwe, irireba kure n'irindi rireba hafi. Ku isi yose nta kamera iragera ku bushobozi bw'ijisho rya Kagoma. Ishobora kubona urukwavu ruri muri kilometero 2 ikarutandukanya n'ibiti n'amabuye. Kagoma ireba kure inshuro 8 kurusha umuntu, bivuze ko icyo umuntu abona muri metero 100 Kagoma ikibona neza muri metero 800. Ubushakashatsi buvuga ko ijisho ry'umuntu rifite resolution ya megapixel 576, ubwo ni ukuvuga ko irya Kagoma rifite megapixel 4608. Ijisho rya Kagoma rifite lenze irenze uko umwana w'umuntu yabitekereza. Kamera za smartphone zikomeye zigezweho ku isi ubu ni ukuva kuri megapixel 48 kugeza kuri megapixel 100. Tekereza rero niba tumaze kubona yuko Kagoma ijisho ryayo rifite megapixel 4608. Ubushobozi bw'ijisho ryayo butuma ibona agafi gato cyane kari munsi y'amazi ikagafata biyorohe. Amatwi yayo yumva ibintu ku kigero cyo hejuru. Amatwi yayo yumva vibration y'ifi iri mu mazi mbere yuko ibona hiye. Kagoma ifite umuvuduko udasanzwe. Iyo igiye gufata ifi mu mazi imanuka nk'isasu. Ibanza kureba intego yayo iri mu mazi cyangwa ku butaka, igakora igiteranyo cya fix mu masegonda make cyane. Igenzura umuvuduko, imbaraga z'amababa yayo n'umwanya ifi cyangwa inyamaswa iriho. Ibi byose bikora mu gihe kiri munsi ya millisecond. Ibyo nibyo bita timing instinct. Igera ku murongo wo hejuru igakora sharp dive, mu masegonda make iba yamaze kugera ku muhigo wayo. Ifi mu mazi nazo zigira umuvuduko w'agatangaza, ariko Kagoma irazirenze kuko ikoresha precision plus speed, iba igendera ku muvuduko urenga kilometero 320 mu isaha. Kagoma ntago ihiga ishatse, iratega, kareba igihe cyiza, igakora igikorwa kitagira amakosa. Iyo Kagoma iri guhiga ni nko kubona misiri iri mu kirere iri kugera ku ntego yayo. Kagoma ishobora gutwara igisimba gifite uburemere bukubye inshuro 3 uburemere bwayo bwite mu kirere. Inzara zayo ni nk'ibyuma. Iyo ifashe ikintu ntikirokoka. Iyo ifashe ifi cyangwa indi nyamaswa nta kundi biba birangiye. Inzara za Kagoma zifite grip power irenga 400 pound per square inch, iruta y'umuntu inshuro 10. Iyo grip ishobora gutobora uruhu rw'inyamaswa nk'icyuma gityaye. Abahanga bavuga ko n'igufa ry'inyamaswa irijanjagura ako kanya biyoroheye. Utekereze rero iyo ifashe ifi mu mazi ikiri nzima ikayizamura hejuru y'amazi ikayijyana mu kirere, nta kindi kiremwa ku isi gishobora gukora ku gashusho uretse Kagoma. Kagoma iba ku isi imyaka 70. Iyo myaka ibaho igabanyijemo ibice bibiri. Iyo igeze mu myaka 40 Kagoma itangira gucika intege cyane. Amababa yayo abaremereye atagifite imbaraga, umunwa wayo uba munini ugoramye cyane, ugakururuka ugahinduka nk'umusaraba uremereye cyane. Inzara zayo ziraremera nk'ibyuma bishaje, zikaba zitagishobora gufata neza. Mu by'ukuri ibitakiri Kagoma y'ubushongore n'ubukaka. Nibwo ihabwa amahitamo abiri gusa: kwemera gupfa buhoro buhoro cyangwa kujya mu rugendo rw'amezi menshi y'uburibwe n'umubabaro ukomeye, kwiyuburura. Iyo ihisemo inzira ya kabiri, yijyana mu kato ikajya kwihisha ahantu ku rutare rurerure, ihamagara ubuzima bushya mu buribwe bukomeye cyane. Ikubita umunwa ku rutare kugeza uvunitse, za nzara zayo zikuba ku rutare kugeza zirandutsemo, ari nako ivirirana. Yiyicisha inzara kugeza ubwo umubiri wose ucitse intege, maze ya mababa yayo agatangira gupfuka. Ikamara igihe kinini yambaye ubusa. Ibi bishobora kumara amezi 5 kugera kuri 6. Muri iki gihe ibitunzwe n'udusimba duto nk'utunyugunyugu n'uduseneni, kuko nta bushobozi iba ifite bwo guhiga. Nyuma y'iki gihe cy'umubabaro Kagoma igaruka bushyashya, ifite imbaraga zidasanzwe zirenze za mbere, umunwa mushya, inzara nshya n'amababa mashya. Uku kwiyuburura kuyongera imyaka 30 yo kubaho mu buryo bw'agatangaza nk'umwami w'ikirere. Uyu mwihariko wagize symbol of rebirth and renewal mu bihugu byinshi. Nyuma y'uburibwe n'umubabaro ukomeye Kagoma ibona ubuzima bushya, niho benshi bavugira bati nguyu umwami w'ikirere. Muri kino gihe iyo imvura igiye kugwa Kagoma ntago ibicyugama imvura ku isi nk'izindi nyoni. Kagoma iratumbagira ikarenga ibicu, ikagendera hejuru y'igicu cy'imvura. Niyo mpamvu abantu bayifata nk'inyoni y'ubwami, inyoni y'ubutware, inyoni y'ubuhangange. CIA Central Intelligence Agency yahisemo Eagle muri logo yabo. Impamvu irerekana vision, ubushobozi bwo kubona kure. Irerekana power and dominance, ubushobozi bwo gutegeka ikirere. Irerekana freedom, kuguruka hejuru y'isi yose nta mipaka. Ni ishusho y'uko igihugu gikomeye nka Amerika gishaka kwerekana ko gifite amaso hose, ko gifite imbaraga
kandi ko cyiteguye kugera hose cyifuza. Ndetse no mu mateka ya Roma, kera Eagle yari ikimenyetso cy'igisirikare gikomeye cyabo. Kagoma cyangwa Eagle itwigisha ibintu bitatu bikomeye: vision, kubona kure aho abandi batabona; strength, kugira imbaraga zihagije zo gukomeza urugendo n'uburemere bw'intego; renew, kumenya ko hari igihe tugomba kwihisha tukiyuburura tukagaruka dufite imbaraga nshya. Kagoma rero si inyoni gusa, ni isomo n'ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora kuba hejuru y'ibibazo byose. Iyo uri Kagoma ntabwo ujya munsi y'ikirere cy'imvura, ugendera hejuru y'igicu. Ni Kagoma yonyine itwigisha ko kugira ngo ubone ubuzima bushya ugomba kunyura mu buribwe bukomeye. Nimba wumva urimo gucika intege, ihangane, ko isaha yawe yo kwiyuburura ishobora kuba ari iyi. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, ngira ngo ngusabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze twibanire kuri NGC Insight. Sawa, ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe.